Ka kun henyo trap awakening movement knam CEC hakas ngi palai ka Henry Tarik Yayong arjar apaulai. Kala lek banyak kendu yo deputy commissioner jongka East Khasi Hills bad IT ya kadar khas ban persya ya ka jingtemu ya irali ka Shri Hanuman Jayanti USTV Samiti ha ka henyo Tarik Yayong ka badai ka Good Friday bad kumjuru ka jingtemu jongka RSS banyak irali ya ka Kandai Tarik ka badai ka Easter Sunday. Unong tok kubor habayo banyak kran berubat Thomas Pasa ubade Vice President jongka kanam CEC ulai tu baka persya e kajing temu jong kini ki arkan hun ban penlong kajing ye pejba ha kini ki arsengi kabade kasngi bakar pang jong ki remngai Kristen em na kanya ngajam ni kendu di sim de ai baka jing tho ni kendu di sim ne men sima ha sengi la thoi sai kedal to jing tho ru ban new ba kanai tarik kumbang ila yo jing tip ba new tarik kini ki Hanuman kimut ban ye Kristen haka sandi pada kini RSS kimut ban ye Kristen no ha Bantam thut be ya ka Good Friday ba ki Easter tengi na kana jungi ai jing tho no ba kami ha ha kani kan mon pulmar mar kan ki target be ya ka Kristen de ha ting la bo be ka balon kot ko jing tho ba ki dei ban khanglat bum de ban ailat ba kin ya le ngun Kristen ha ni ki ars ni ki kerpan te na kan yang di si ula ong ba ni la cancel ka permission ma ha e da ni la so hun dong la cancel da mana jemi pada ngi lap lomba kini ki social media ba ki circulate ya ka to ka message jo kini ki nyam hindu ki ong ba reschedule to at 8 a.m. on the 7th of April tinggal phone mengai di sima ha ong ba di sima ong ba menai ngai kendo ki ong ba la cancel sementara pada social media kini ki ong prabaje neutral ni kendo baik ông làm số thuốc số và thao một cả móc còn long cùng nó cái lần đi xí vào đây là ông ba đi xí là contact để nhờ organizer là ông ấy khi mình từng kể nó và mình lấy là sai mà tiếng ông đó là ông ta mình từng kể để cái biang rồi ông từng kể nó sẽ phải giàn nó phải là sai thì một phải đem lòng ra sân đi lòng lòng vì cứ cái gì thì mình khác nó bằng như bữa mà cái nhà mà sama la ki jimboram pada kanya mo jong yu kamlong ra e nagaleng di sito la ong katay ong ba ni la contact ki organizer la ong ba la sai kim dei ban lai kim dei ban ya person la ki kwa ban ya no sa jan me ha ko yu sniru de kata ka de kan ba dang ban tan jen me ba di sito nagaleng jonga em ngar go i ka to halor ka to ma call di sito apa mana mesti nilai kan bisi kelabek orang cancel nak ni lawan mesti dan lagi kata pada yang pun nak kunta na call nak yo bisi pada dari ni yo bisi lah ulah batai ba nilai dat call ni ti organizer nilai orang mai le chu la sai ban sange la sai ni chui impi ba ka rai jo ka district administration kan yang ni malada makaleng district administration ki akan lalu ki ya kemudian kim ken kor ya ka anje kim boram su ya ka district administration okay ta 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 ta